Kwaku Buache, popular known as the nation's uncle, offer Bishop Lumba, and Omani in our offer, we are seeing in our offer. You wrote Pensu Tumfo say to or Hingasia Unkwasu, and no offer name is Asem Mpe Nipa Dawayan Baby Co. Professor Miss, no offer name, John Kunko for offer, Nanado Danko for Ado offer. A Kubesi sitting president, a John Dramani Mama, Onunso offer name. Me and part to Akra. Ne of a maternal as a number cook a few mantemo na sisi sem apu menteme ho ase na ya hwene apen poma sibire ena duada de nka mota hu nintin fosuo enso fosuo osminua de biasem ntio ene dokoto kodua yijam ho unua mayemre kakra brene dos ndi na de mesre uruman tinam na ne man koto temfa ndo fosuo bia wo bia no ye di nyame nchi a echia wo ne abusua ni nyina brade nka mo na wonya mukasi ni se da china de baba be kan yansa na wabe so batons ni mu de yatu wo fa de ana fiada na etaya medal pa be transi se ya nyame nko a okọ MC a hodi a Kevin ya ta obo adwuma sanso na Zuka be man so obo adwuma na ya ebo adwuma ka chi obi onso ofie ha wo obo adwuma pa producers so ya sere nkwanta bisa Isaac osi nya nkwanta so ntwen wo mani nanso mu yedina ehwa na ya na yegina sanso na kokosa chi frecha onso boya chi do madumadie no akotote pa ede amaye say Friday Thursday no ye be kofie no na stories bi wo fie ha na no odire na no hyepa enne ye betitimu bi ma chese ni nyina aba ansentem ye papa bia na nani INBC ana be kan se nani hedan huna de ye bone nkom ma dofo ye yemwa nhuri bia sa de bat kakre ba ye na timi ato bibi di ama ne onso wo fie ha ye de be ma no na afi onso atimi akoto ani nyuma so na da bia da ne nsako na no a akai Sompa Asem Mpe Nipa ne mpanimfo nyina ye firi hobie mu a na me kai wo se ya tena se ne no ensem wo ho papa eyi akoso mia na yi ne koso de ensem na esisi ne ye behebi na afutu e ho no ye de ama adasa Asem Mpe Nipa panyina tena se agamo no agina dwa nti yanimu a na ye ba beko na ye de akọ we na said ye no be ma video after video no ye nyina ya futuru sema wom no na agamo no de aba na so afra kire wadwena fa ho afi we na atiese dada daily activities nim said your story say wo hatie no na ya follow na so sa kan ode ka kire obi no kan kire obi so fa ne na pamfo atena se do on va fidie ne nto fere unua no mfire ne nua fere wukunu no mfire ne yire fere wo yire no mfire ukunu mfire adamfo mfire busua panyini mfire so wa no bia mfa na fidie nto Sompa TV abra peni Asem Mpe Nipa for yatna si wo sisiri prisie wo bi sisiri bio sasa bonsam kura ne mawu di abrabo mu no men transmo obi nwuro ka mfamfo abeti da bi eye musuo nti ya sole waka kokodene ye wo dia no awurade ede ebema no yako ede akoyanim kwaku bibia boko de kwaku bibia boko yanya boko kura ko kache ho eni asa agro okuomunya na wana free unya vesantu kwanya aja uka na ja wo shushu aka tisa kwagunza na uka sembi se aye ni ade akoso no mabu wa se yedi tu ye honfo okay me hu aye atise de na ebe ya wo bekan ya me de me fa no se afutu sem se wankasa no fatu honfo unya nkoyi na obi hu atwa na ehwedi mi ayekunu nti nsem ekokoso ne amanfo nsem omoka no yankasa no mapoma na me amese me fra okra na nkane no so fiada no ya posemu ye pa batene minim sese ne tebia no betete ho kakanka nti ya hwefo ne atiefo na ewe ne o mafie se na anu fiada won se ntimi no mabi no mabi kakani mi ankire wani ti se ne abade a amanfo frefrem sa no no na da minim se won so ye dan onya course bi nti ne yensame yenkwen awrade nshiro nipa bia no mante yenka na anu fiada amomfa nche akatem ze de mfidie na ye adwuma na anu fiada nye twedi ampon de do Sompa Asem Mpe Nipa na nshire di President Foster chia anka ye kasusuru na enso awrade apagya na basa na da mani padi nkunim na ma ya ntenia afoforo biti ye ne binji no
na wose se ya na betimi yes a seconds pekore etimi sa resolve ye no inhira enka twedi ampo na ayeye enka ne dini ye kodia express group se menka nkyere wo se omo no ya kontusem nko a na ade bedan wa ombebo na before say we ro ma kontusem no yade ya na me koso aka wo se 21st clinic 21st clinic sa 21st clinic no wo ba adwuma wo ba adwuma papa wo se ko ba no se siatica yade tete wo dia me pa cho wo anya ba bia mfa ba bi pa wo de be fa ma ho ato eye 21st clinic ho a wo se siatica yade ti ma to ase ntri no etwetwe sa ewuma na apopo do na asiwa na yetitiriti ewumu asebe otino mu aso abre kire okon mu chenso ase osisi chese wo hawo bebiri lidi ni petu stroke the sent yentu ase eneyi a start ye wo sa no na mfo anko sa atebianum mema remze stroke ba utimi loso wadwene wa utimi sa ade we ye apa ba ntimi nkyira busuafo se media enti stroke ye yale fon 21st can se bra no mo nkoma empo stroke ni mpo atimi achewa no so mo ku ye ba ye head amoso ntimi firi so mo ndi dwuma sa eno so mo hwe tete wapom ma osi udadam na ohunu se yes wafa wa ho den no asa edi so oboase obete wonka kumase oti wonka akra sunwane nkranza tachima obete 21st can ka wo number ye 0249311311 0249311311 3 cool capsules for semen kancho yourself ebon koko ayale hwede a bacho kwatiro mo mistake kese koko na sisi oto anu bacho sisi wanim yede nani o skin nani sa semen kancho yourself tumdi kabla na beji omodo ebinom etu ase 3 cool capsules for say koko na ma wayam tim constipation no anasa sabita fracture ukosina nima opima no wasa wachi a oseme mo amane ma honti ase se me bacho yale fon pa ne senti ne hwe na etu ase na asomdie ntimi emra emma koko emma sebiyen sevu yi koko no etimi ma kokobu pio koko no a friend pass no wo how bebire ne senti no to me kan tu ase ne nya asomdie fama akra wo number ne 0546 107107 0546107107 tu ase a ebetu ni akon e de akoyenim tabita clinic tabita for no Cindy Junction ho adwuma tabita clinic e bonus woni ense o ka kire tabita for no se men kan kire o se yade be na ejeje wo prostate no a age mema aboso a ede ahomato ye friends rubber to be memu omso omutu ase ekro mani nuru ho omsisi de atomu mpa omo hwa makuru ni nyina ewu am wonya asomdie prostate no fabra na diabetes ne nso omosa osa no so omosa infections bia etete wa abrabo mu no omso de beduru wona kache a obeboa wa mana asakora asomdie kwa so amount mi mmadwuma yi atabita clinic no omo hye ho omo se anopa no nso no ma start enumere no 9 na omo pon omo ahojo daban Cindy's Junction or number 0202 347 647 0202347647 ofro mo mbejo so na niema akwa animu pa ede amao me pacho express group no omo na me dikin aka o masem no wasi akontusem be na etete wo fa be down na omo sa express group no wo bo adwuma pa adwuma wanwaso na express group no obo it was men kan cho se ya akontusem pa dia men kwatri no Canada na apese oko US UK Australia mpacho New Jersey oko Germany country ben na mintimi modi anumere ma wa oko so mti fanko even Dubai kura womdo beko number ni 0249 000448 0249 Dr. Apostle Amagashi ana Apostle Dr. Amagashi papa we wo badwuma papa on ye wo no mofrase no kura haban no idi ne ho adanse e che so obayi oduyeni na papa yi ba ya duye bia wo ye no jese ebura adwene ntiase so nipa nyina adwene ho no mo ntiase se asugo no mabe ne kura chede se Dr. Apostle Amagashi na ebo se adwuma no odeni na scan nipa no wo hu se how we dey do atufiefo na ye om na akoto abaye wo no den haban ye teka se ne haban ye kura ntumi dadai akeka bomu HIV AIDS no bia
ayo tumirikai amagachi zu otene tamu ani wasumdi na enye yale a FLBM obeye na afeniama akotote di amount fa number no then wonye so 0544580936 0544580936 ofre no obeje so pa na watimi akon ede akowanim OCP Ghana Limited omuna di OCP 15 OCP 10 abedwa so fertilizer wanwaso bi a wafudie no watosode no umaku nyaado no a wudua no jeene no entosi no mepacho omo boa amana so doso de amawo engati aburo mu no so doso ebe so doso ai OCP 15 OCP 10 fa number na to de 0355 909437 0355 909437 ofre na obeje so pa na watimi akowani mpa Novinji Studio omo bu adwuma pa sa Novinji Studio fo no eyede na opese wo ye eyayiyo mpacho wedding me pacho oto bedi aponto bi wawoda na wudie oto nsafro manye mistake kama na ni be ye fe asole mu ye crusade nhia mu bi opese o mbetwa ma upacho opese o ye photoshoot papa me pacho Novinji Studio fo omze men kanjo ze tuminika from to nsafro no mu metwa ne kama ne ani efe down be show no so ya no mo de ma nyo mo be show da na afi otie ne mo tim no yere ko ansane do wedding pictures aba da binya sa ankofo ni bia ndi tuminika fa number ye 057 4715778 057 4715778 ofroma ombejo so uye music video from utwa movie from mba bitwa kama pa na wodi amount company bi so ope workers o omo hwehwe marketers do was yen kancho se sokoban ena omo sokoban ampayo ena omo sokoban ampayo ena omo edu ye marketer pa serious marketer de adwuma beto abobo no menhye dem fa leteko ni betimi esane amanyame aye nyame na ne maaye ma na nsetima kwa no fi sense nya adwuma ni di ne senti na adwuma beda ho 0527996399 0527996399 ofroma omojo so no ma mu adwuma nwanwa so kura no waye esofo reku gusu bo adwuma sofo reku wose akura se doctor nurse na se ni odi ho eba sofo reku se yade be na eteto na duru be na wo pa no osemen kancho se mame mo yade bi adivise yade biara se bibiduro kasa wote na haban kasa wote na nubra ne dutahini ekasa wote ne de men kancho se wo na hunu yade ne fabra na ono so ensama simple ndu hunu yade ye wa wo de ba ono so sasa yade na ma no otima ko akowanim me pa to sofo reko na semen kasa asemi nkyere wo na maka kye wi dia number be na afre sofo reko asiso na watima jewo wayi wo free yade nim 0248672271 0248672271 ofre sofo reko awo jewo so na watimi akowanim Sompa sika kese no sompa sika kese no bedale *426 *18 hash *426 *18 hash o dale pe sika obeso obo no bosha no ubedi sika kese o 500 million 200 million 1000 5000 500 series 200 series it depend on lucky no ho odene na so adane fie na niam akonanim Lawson beverages men control say one your friend Papa Lawson no all my delay man ensanom no na all man Lawson heba nso ye duru enso de anom oso ma anwen san say yo into ma won san ba mu oduru and na more dance on your friend Lawson beverages papa we wo juma papa Lawson say for the number utunsa utu aduru eye ne hwa 0242133577 0242133577 Papa Lawson no bia de no ane krob de eno ane bia de eno ane krob de eno ane bia de eno ane krob de eno ane bia ye wie ni se ane kwama da wo se mampo abomu no na se aduane no ane ye baba bedie ye ko akoyanim ye nim ane
ye kodino Kinsley Kwaku Buache popular known as the nation's uncle of Bishop Lumba and he will be the mamo said there be a yen on the buy the video to from now our be say we in a call ye na fe ye jamon or ya Asem Mpe Nipa penny no the futu empanyin enfutu ato from ye jawo nso a wo fie say adwini ba ko trim na so do the abesos ne akoko ye futu obere ne ne e de twebe we fidie ne ye na twebe on fon enche nso be ba be wuram na wo twe ye ayi ahodo ko so no hempon ohene kase bi we ena papa bi a wonim de no ye panyini wabobra ko nanim nanke tim de na brabo etu dipafo because wabobra akọ ayi ni bi na papa na frantoma kama ni monyamfo a wakọ ayi papa na koye ade bi wo ho ya won ma ne yesa ya abrabo eseso onipa wuram be ye hweso de ya ade ye ne priority o se nke nipa hwe ananse na nkenye ye be ka akọ hwe ne de ho afutu aba kwagu asem na asefimpa ye nko hwe mra sisi ana afi ye medi nkomo ye hwe aba sisi ye As you got one man for front here, Queen. Kwaguwe nana buache ansa Debra eye mampon ye fro se asokole mampon hene kwakura na emse ne kura brepemu na papa minim odo da woni nana ntem ena minim sede ne nti ase kire no ye fre bibi ekikime omsa afre na asla ye digu ye ketre ma ase ne ye digu ye hunum no papa sede esi apenten ne hunum na yokunko tintini papa kwa no obetena nananom ahemfo anim kire omse ho no obebo na ekikime no na wahua osubia no obehua dia fi ahemfo no kra yam hyehye omse ade ne ko ekɔ ne mummo no anwe di nsusanso bi beba na na ema ne nsa se we di yesre wadama arewo abade nim se owre na eye wose hwan etese ne hwene no funde ne nyema ne obi aka bia wonte yebusa because emu bi no be wiase nche nkofo bi TV se na we so ya mamre because what na no manim na ye nim se panyini bi akura we ofele ya no de sie mpo no aye ne ba ko na nkaje de ahe ne ntumam no aba we di em so abetena dwanim ahemfo anim epiagu ne hwenimu a na bi so se ya mamra ngo hene stop no na so nim so oguso ya mamra stop papa na em so pene sa na bi so buza se na heti wo de ba eye apomdi ne famu a papa be anim fie du hwe ne body na nkanyame be mena chepa wo twintwam kama we no na twintwam ne sa na ote hoden be na de be na yeso otena pobi sei be ma wawale wo ma na video sei be pia bonten wo ye na kese te se nana buache ansa Debra na yiase kwagu mayem panifo machini pen
munim ne wi ase ko de na wo kan kire ma mofra fa de we hu na mpanyin bi so ebo ye brase enso no de afutu na wo de mom ye nkoye ni Okumidasi ya church for ni refo ya listeners mo ti ne senior college she crowd them to be a theater mti but ya dan ya yo senior college ni ade ya church obi bia na pramso hen na bia obi a de chia o ne nchia kedu gas oven na no me ko na kache okay he says on say headquarters no sɛ suame bola ho anyere ne ho a yeyi di akɔ ntonso aboa so okay so ko weke yadu factory wa bi ni wa ma adwuma su ayakono na me ko kwagu yenwa na yade okay no yade na me busa nso ohwe nkola ba sha na nkola dodo hye no choma woni number about 40 something. Is nipa ba ko fon ko afa nipa 40 something che na dwuma na che se emuye ebi sua ebi nso asua wi ke bibia obi ana ho cheo kwagu asama anasa emfoni a ye hwe ya enyina mo fie emeya se yankopon obi a oni tv nyame manya tv nanka onhwe sa de ya ye kan ho asem na sisi kura so de ana de wo mu ne se TV kura uni bia se obi afun ekuta na TV enti yankopon adom na me de bia maka me se kwakuem se sa de we awie nipa sa se bi na se e ban me e sure se ne TikTok no because se akokura bi etie bi obi wo TV wo ne dem ba be ni won so da so re ene anwa ka kire me nye sure se TV kura me so re me nye sure because se no obi a TV kuta no na me sure se se de obi nya nipa se me de me sure say no me dia kodu ho sa TikTok ne sa WhatsApp ne ade no me sure say no because enye no a enne obi e ya de bi opese sebe ejimi kura no opese de obi betwa ne de ko eno so san krofon so na de wodi sese so to pa ne wa nye no ma bi ama na ama ne ya metwa ama ya mfa ntum ama ya hwewa wonya ni bonka ho Ghana wo kagu ntime da me sure say sa de ye hu ni de ye we ni de ye titi ni de ye koso de se na ya dane no na ho so de ene bronsam no wonya ni papa because obi ehwe ene obi ene ho se sa TikTok no ongohwe na kwagu ma me mra ye papa eso ye papa em se me hu ni video be tu ba ku bi na otwa adwadwo pa ba nde na onwi asra na otwa adwadwo me hwe no TikTok sa obi na wu ye menim nipa kora yi okohe na opesun wonim sunsusu na otwa adwadwo ma me hwe na sa papa yesu ama sabin pre be ma de okọ ayias na be ma tini suo sa na je sa anodin de bia na me boss kata choka o se ukọ yie bia na be ma supa na wo be hwe na bia sika ne ni botom ana se bibi sa na se bebe na video to so mienu ide ye papa yi ne ho ayem nwanwa kakra kwa unsa sante ano ya de nsa ya na edi nsuo ye nye ye wei obi ankasa ya mane ne amamre dabi ya sra na wotwe okay na kwa onipa bi ho no a seven predrasa se ne makure hu sese ye bo ayia se ne wotisi dwom no sa enkura bi wo mo person papa be yesa enkura bi wo mo person papa kura be gina dwom aye no sa kwaku se atititi o mimi sei kwaku se sabedwo so kamea me de ahyame ho eye me saa it's so difficult to me say na dey ma me say baabi anu mayi me be ma na me dwen so me den pa betima kofa pa ntia na obi atafs me no obi na nama o na wo de be ma de onyina ha ya da bi e wo de obi ajepe no fa but ade bi ho no mo a kwaku se wo de ye ho na se wo de konipam na koya kwaku e de ngwase be wo bi yanke kan sem bia mane nkwache ye papa de oye mfa so be ne wo so wagu man wo busuafo ani mo ase hwe sa asra wi ye woni pa bebre o mo twa asra wi me ntimi nyina nkasa asra ne ye because obi wo ho a sebi nyitiri ekuro wom into ono na eboa no
kwaku ye woni pa bebre me brother Penny no papa me brother Penny wonya ne baby ko na wo papa ba me say me ntwe bi da because me nim de be ya ma me but obi nso wo wa eboa no emmom dia na me hu ni say obi wo kura wo adwuma mu kura na wo twe a wo de kota ba bi na wo de mo rei aye oma obi ehu sese bi ade ne kura hye no because ye ne ho aduro na kwaku susu ampa say ayi kasiese wo hene mpon na bo acha se de bra so kro man po hene ne hema na se bo hene mpon ye tu ni se be o mesi se be opem so nam na o ye aye nte se na papa yi uko jan bo uko masantini papa sa wo hwe video na o sa de o ye no na ne mpe na se bo hene ti dwom ya na o hene won kasa sa enti ba bi so ka kire no se wonya de wo ye no onya wanfi wagwadu mebi amumyenwe no mabi yo sa TikTok ni sa no mana e ba no hwe no mabi e ha dwen e wo Ghana abrofo no mo de sa no mana ba e no mo de ba for entertainment o ene adisua na we wo ye wo be kom no na manfo mo e dai ayabwa ka bi abwa ne se o we de esre na mo ka bi happen no masa na menka asem bi sabe preduasa menka ni papa yatam asante o mo kasa bi se obi apese be bakwasa agro nanso obi ampese obewu bi menyi ni se papa me megya kamfo ne se wa yard because me ntwe ma me papa enko gina ayi kese ente se esu na osu ndi ya normal because esu ni gina ho ma obi a obobakwa yi ase obi su no osu se chewe se nipa no hu ni bi ebia no wo de wo ya ma no ukwa yi ase no obi isu obi de ne ho toto fom a komuna busa yie bia nipa na wo kɔ no onya ne so nipa bia mo wi ase nyembom to the stand say obi betima su so wa hene pon na se panmu bi betima su na wa ron ho na sabe predo na ntoma gu ba bi na ye no gwagu nya santa mane no nya santa mane ajaju papa ni twa ajaju de mini problem ana sa ajaju okura no kwagu ye woni pa bi wo a ni so ben de papa tun so wa ba na no musu da hwe na no menkai Ghana for ya ani abusua ya ye nnuam no amokotigu sebe mpreduasa kwaye mu a sebe arupredu amokɔhwe for me ebra ye mo state burial wo Accra so hwe kromo mpanimfo especially ye papa John Dramani mama ene ne mpanimfo wo mu di areho papa tinisuo papa samafo ne ba ya adwea mo miemfa amanyo semento nchen otini suo papa no nko including pipi for kwana seven brothers obi otifie nim se we de ndisi for na nya no na nya ndisi for na nya eye Ghana man na nya ye nwan man pipi for ne mpanifo ni bi atini suo ema ye ne wo fie kwan seven brothers we nenso ye hu se panmu bi akogya wo asu saa na watwa saa no ye hu bi saa ade den sign no din so ye nye ye wo asante ya yes pampocho. He said the no mercy kono ye mpanifo mo na mo ye bibia me asua mo na sisuan pa se wo nanani ana wo papa ni na se sabe mpredo TikTok da ho na papa yi sabe wo ba wa no musu sei esu no kwa den kanya problem because na sa na obi afa na ne momusu kaka na sa ni pam na wo twen ehwia na wa no se wa no se ne de abeto TikTok ada na ekwaso chase no abase obi fa wo se wanyini na yese TikTok uka kodu baby asika wom enu nti no obi ya to the stand obenya 1000 followers na ya push na tum na bosumi bia na ya tua neka sa no mana hyedi pa bebra adwem wo Ghana ha e ma de ni kwase fata kwa no moye enu na mehwe ba ku bia se ba yi bi abaso atasa kwa bi na oka no na obi interview no ono so anya problem obi buza say no mo bo match na match no na ya 1-1 ti na mo kofa na yi enti ba ku nya ye no de onya ball no na o se friend atasa sasa na ya no de ye tu ko na bi e no de ni ti head e na ko ye tu ante ono no on the side and what theater atasa say na obi su twa de no e na no de aye de abedo ye chi enti ono so anya fans Jono so nya fancy next time no emfa wo se bedu mrebi kwaku anhwe ye na panmu bi na mkroma sebe na wo kɔ no wo no pe ebetuma sisa
because I said yes sa TikTok ne sa de adwen abehye ni patim say manye say ya menya followers manye say empese me beat we no me say sebe haye ejimi ye say e wa kwa bi so enye obi an be sa de we de nanso ye tu hofo ade papa yi obadja afidie so anase wa ya ma de na beto sa de we so no minim say bia obi na heda etwa ye o senso no so na ma obi la so onye sa o in fact senye obi kro no na ka sa kra na de okoye ne ho wo ho no enye sa na bedwom panimu wo ye edwa ye na me hwe rade kwagu na me hwe ye papa ya NDC MPP yes me say communicator so awai no ne me aminua wo untumi no first of Fox FM na oheneba no ne ne yeshu na we de atwam de but na me unse de bia me kasa me kofia TikTok me hwedi sua de na me hwe se me ye na ma bebi ti obi ni ade ye wo hwe ye program ni ade gwagu at times obi your program ye busa o de asem na de asi na fa wadwe nkyere bra ya na amafo pesa ade no so ti ase nyansa wo na mom se bia bedu me be so na samoa se me mpradwasa enne wo no so akwa enne wo ye no enye na obusa ya papa no de oka se wonte ase se MPP NDC fo ngwa ne wu no na oka se bi na besi na matwekwa na me wo ha na mesre o se obusa nze oyene ba enti meti sekusi meti ya me sekusi oyene ba za de o se Kevin Taylor se me meti sekusi ama me mako suku a so papa ti sekusi me rasa o bitimi ra isa da mesre o se Kevin Taylor me china ma hwe no o se me hu ni se eye fanitin Kevin Taylor go in van wa o hu no kura na o munya be di agro ye wo no ma bisa ye di agro efe e wo kwan be so me nkasa tem di ni sa no ma na ye support but ye hwe no ma bi se ade bia ye de ba na ye no ne no se bi kwaku na no me ka cho se me kwaku me ko ba bi kura na me ko didi a me nkwan ye de nsasa se me nya me hweda nya ne me wusu ni se na ja me di atua but edru me bi a ye na wusu se wo hwe akohia akwase bi na wo kochu ato se wo nra sama ko didi wo didi wo di atua na wo di abeto enti aye careful e wo wiase e de na ekoso wo wiase ene sabe mpre obi ye no ma bia mfata kwa na ne atwa no ne de aba beto ana no ama obi atwa no na chese wa nya followers yes ye ade aye papa ye wo badwam wo e wa sokoro mampo na ntwa ye na mie no kwani so obi papa no obi nana no a mesramu hia na kasa kire because ma hwe ni videos too ba ku se no otwa dwadwo pa wo aye na se minima aye kro ana no afiri ho no kro mpo de be fa nse na ye ene firi ho na didi mu a na bia sa dwadwa na otwa aye no yake ma na moso wo susui pa ena wa ya ama we so asa aya ma na traso we da traso do no opani kese pa wo fie bi kura na ya busuan bi busuan pani ana busuan bi a se be na pani fo nyina asa na ye fie bi mu pani pa ampa o ya santini papa pa ade a wo ye no hene na wote nanim na ate na nchen no wa prose da bi eti amra jai wa mfini kwa ya basre eno ma se ye koso ya santi mamu an ye Ghana mamu mo me tete no ma so kwagu antwa ye se papa wo ye sa de na sa asra wo ye onipa bebre mo twe sa asra yi nanso bebre ya asukọ no mafo no nkwankwaafo no kwa no wo de kota ba bi wo be na nani ya ko bu sansa da yo me ye me hodu ontwe obu a ontwe asra wo ma hu da because ono de open no e na asra no se wo sa no so no according to mo twe che se etese sebe ensa ebo eti papa yi yenhwe infa ayi jisuaso a wo benya ewo wayim because wo de ani bre any action bi ye na wo hwia na wo tafre bi ni ade enti saa ne ye no instruction saa na te eno so ye hwe ni ye ye besre ade bi ho no ma too much everything is bad eno ma bi wo na se wo ye na ofi se se be preduasa ye mo wa mo a ye ncheke saa no ma no obi a pe ko be se be kwase agro obi a so pe so obewu bi wo ye koso yi ebi obi beka se na kakra yi hu ye hu TikTok ne ade no ye nhwe daache no obabi twom na bi twom a ede ne beka fa papa na no ota so na so kro mampon ni na yi na se no de na wo ye papa na eko no we ne nananom na eko ne ma na eko no saa no ma we nso gina wo kwa ku me de masem ba wie no e gina wo ma wo ye no ma bi sei e sabi ye no ma emfata se wasatema mu a e sa gina wo ma fie o ma e wo fie o ne mema e wo fie ho because awade ye kwa ye busa
Okay. Mo mpanifo na kan se wo kwa wade abusa. Enoma bi obetuma ye na busuamu ana nipa baako na kwa ye na busuamu kwagu. Etimi geneti akoka wo bibiara he. Efiom na akwa we. We no mo na na bia na papa we ne ma. Na papa wo ba na akwa no. O papa we na ne ba kwota na na sokwa mampo he ya se a. Sebe etwa na beto TikTok a. Wo hwi asra wo nipa mu atwa ajajo no. Enu kwa etimi ma nipa no sebe ne spirit eteko. Ye no ma bia hwe yi. Ye no ma bia so ye pani so ye akoda ye hwe no ma bia no ma ye koso no kwaku ta me kra na enye we na me fi se be kan but nyame adma me se Friday minim de me uni de me pa kire ye be hwe ne asuasua no ma bia no ma ye koso wo TikTok ne ade ye mpanifo ne ye nkwada no ade o mo ye na tan. Okay. Now the papa ba ku bi ono so mi hu no ono so okọ no kan ma ya de mi minya bi ni o ha ye fidie so na make answer papa panimu pa o minya bi ni o minya mana de bi ni o ono wo kan o sa na me meka na fidie but ono obodin minya mani minya bi ni o minya bi ni no wo kọ na nso amanfo ete ono mo sere we efe enye fe papa no ye papa ya de wa ye no entwa ye e wa santemam wa ade a wa ye no entwa ye wo asantemam ha yasua de minim se oso wo fi odi bi beka ho na before say be kokora no me de e ba ne se e fa bi abusua bia woni mensa e bia na papa ye abusua bi mensa bia no ya ahemfie bi mensa ye nim se ya no obone bra e musa ye nua no ma ye ko event ani dwumadie bi akase sa omso mo ye bloggers ne se wo ko program na blogger unka bi nhim no akopi o papa se wo firi akurasi aba en wo bi ewusi ya nka do camera be chere ne so ana kwaku ye man ye question fan se wo de wo firi kasapen obekuma se blogger ntu de ohunu bi aho asem a blogger di nya sika didi ena nka ye wo ba na se wo papa ne yonko brabo pa ne na bo ache ansa debra ena nka wa ba ye ni bi na unka bi nhim na akọ na papa ne si fom no wo twa kakra ena wo ye se ya nkangofo true camera nyanka wonso do de be kwa kugina wo sie ni etwa se ye mfa ne mra na wa wi hu ano da bia na wo busa ho se ne okoto obi papa wan hye se ahwu ni mu a wo de ofisa papa na ye nti no ye de ko peye sika ye de ko mani pasre no e hwa na nyame akatua hye eno na bibifo nkura nyansua nhunu ye wasi do unto others what you want others do unto you nti se ofisi ye de ye wo papa na wo hunu na wo kra bro be horo de a ukotu obi papa ya chia o camera ne kakra event kasiye se amamre bebre ne course wo ho na nanom ahemfu bebre na chira ontumi wo ho wanya beenu bia amfa anye content wo hina oti na chi na ho fade ye fe wantima musa na questions ade we ye de to yensa ase kire ne sei we ye de boyeti ase kire ne sei wo hini bia kwa yi a omukura hanki bi black menti ase eya ne firi hinti na ye omukura sa ade no ya hunu bebre ye nim ne mini na nke yesua won duku yes ma duku black pa no wo hini be mo nso ne obuka ne sa na ye ne nsa yem otumfo akura bi ama mahunu pen na nanom atrankonya bebre kura bi ordinary person so kwa ya wo nkura bi ade no so ye mad ye de ne kura mema we nyina wa abakosam kase wo se ye petie ukodura ya content we nyina bi ama obi sia ensa awia no because awurade asem se ensa ye feudivo wodi asem na se nti ensa na ma wa ye feudivo na watena ne baabi na otimi ko ne boso da ho mfa ho ya se odi open content wakogiro obi papa anim no nso piagu ne hunim because enya afa na wie ibonsema bo pa no wosese gum na wutwa na ade abeto na wo wanya sika ne ngofo like na wo sitifie ebi ku obi egu ne echen papa yi obi papa wo akurase otwa apetese wan toto akwaku se de osi behave aso wabodam wa jane ho eja ne camera ho aba ha ebetwa obi se de na bekire mesre mabunu no blogging adwuma ne de mo ye mu pesika nyesika nyina na onye etimo utimi nya na awie ye unnim ne echena bra bobe ma wadane oyiri betimi de broken ata mo wadane kowensani akwa yie bi ase se ya na ebe ye obi o usika betima hye one day businessman bi betim du usika asim ama waduna yo kekakeka uboza true nsanwe se ya na beba be wie bio sa amre ye de true sa blogger bi anu ogini di pa na ne de oti se ya enya wo de wani nye nti uduru ho kakraka na wo chia wo camera kakra na papa nko afimu a edinkadwuma wo ye ne be sei ebe no anya viewers ebe no anya nipa me aka che eno hingasie de se na bo acha nsa da bra dampam sa video ni nyina ama wo content ahemfoti tire fla santimem akro ama content papa no moma brabo we no antima ncheke so obeya me wofa obetima ya mese chenchina de camera akọ kire ne so uguna ni mu ase
Kunya Ghana nkwana sa kamera unse de akoyi Ghana se obi kura nya se na patrol aso obi mu no kura no na ye twa kurowe no nipa ne ye boa no ujunu kuro no na ye twa because o twa de akoto because TikTok no udu baby a unya sika ukobro ni kuro mo mfe bibi innovation edibroni tenase 1 year otimu se ne dan na so yense saye obeyi mpa ye dada no wa penti dan ne kama no wa sa to ablabo so obi okura yiye bia wo ye hade obi wu ansan ya go penti dan so onwu ya 300 years ebesi bantma o sa na atia ne panesi wo onya wuwi a o mfa nani hu bi no ne ya twidan no ya dwene de ya de bia ya efun ne fi wanya wahun se wanya enu ntina ya na time se kwa ku yemusa se bloggers wo Ghana yemusa se nti obi a sole we blogger na obi a sole no atwe camera na odi twa obi ya kan ya akire onipa ba 790 na ya konkuru ne asre papa no so amoti sei ete bi amo wo mawo nti odi ofiri se Peter no mba ye na ye wadanse de bi e preach no na we frafra na nka Peter ne sama akura ni beje said Peter betu na nipa so watie sa abakosem bi ye kan ne twere konkuru mu yesi na Peter na twe asra pa wo Bible mu wo de we Peter na ni beje ndi eja wantime anya sika nhwe wo makora na dignity ma udin no de ya kan say legacy bi to ho na enkura ne bampo a minimo hia ne bi wo me mantamo ohene mpoje o proto dutu na moko ohene na nimba pe de ma o ye hia ni oni kapre but onya be kokaje se eja wo chima to asase wa na na asaji o no no asi jai mame no fa de cha tietiem kona na fie bo agoni ebie ni pie osi o panyina minim so wo pen wo sa we die wo ye hia ni o sa nipa na brabo no antoto na wo ye hia ni oni sika so wo ye dwe me papa na ni moto no wosi kwa ku minisika ba me dwe ti me papa antoto no ho ase ya basre me kasa we papa eskin ubunso awomma bi fe mu ni idea na nkura be he social media papa pe ni edi na tem se ya on se de otini hu ntina asole asre ya wura utima ma moja ni ntini nyina asole we aradi hu ye nyina mobo ngwando mbetwa o yenko na yenko frefre ni yenko batro betima frɛ lawe ya na no ye ntem 035404528 035404528 00548931931 054893191 054893191 hello bani yes agoyo obutandini omona mchiao boko dia koma samsa mesre mo amoni di mo eya mo wata group no yempo mo pa yankan wa bi bata na je wonen tem ye dikin nano omona meta wata obona eso pra omona James so kanya TV ye sa wata group na mo pa yankan pamenka uja Ghana fona ye mutu ye fono ene di witamre ya o se ebeti Bruni na ye camera omo Bruni no na musho mo o te kudu omo na so twa Bruni no na forest mu twa moa ye de na jimiji obi kwa no ma kwa no onya o kwa ye bi o ko twefunu na ko te se me na mhozi accident ye si na ye yi ni fa se onya nkwa no o twa na ba accident ka na isi ase me na me wo face enye jimi no o ye sa ta na kwa no ono de ya de pa na mo ti Ghana ha mo de jimi dem ana papa ya o twa sai baba obi o wa ni fie na ya na donke kojo ebere mo bia baby ni ekoye nim time no ubone to no yako hello daddy Lumba waje yako open we dey Peter ni oda line Peter boko there dari kutu bi ha tiano ojo super mata ma tudin ko mana dan no ma papa o ki atre na meka aka na ni ni ma tutu Kito na omuye abofuni yele nyeta hu jigini te na omuye na wo hwe ofuni ketiete na wa ko jina tie na wo yeta ni ma we empata because o hina nyeta ati dia na ni e de du play e dem ye ni ta ho ye nya chi atra no e de ye fia ta ma na bro too much that's nyamisha hello onso betimi abwa wura mo 555 40 45 28 03540 45 28 na yakoye nim hello hello yes sir good evening good evening sir
Hello, Pastor, good evening. Good evening, sir. Young Koyanim. Hello, Pastor, good evening. Meto on Kayanko. Pastor, yeah, good evening. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Yes, sir. Pastor, good evening. Good evening, sir. Pastor, in fact, let me show you a petition on my issue. And we put them in me. The place, what's the plan of Patoria? And you better have a catcher with my demon, and I'll be catching. And now, Branton, so just argue, but you would be our point again. No one's not manufacturing a coupon. Munina, Hello. 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 Yeah, Kevin. Hello. Kevin, I say. Bye. Yeah, the radius. Who mommy where? Bye. Catch up, mommy say Friday. Be here on family. Futu some why? Bye Friday. Friday be on family. Futu some. Tomorrow have you minutes 6:30 why? Bye. You do 6:30 na muni ha monsango. Bye. Can wasem ne yango. Okay. But I know some of my king. I awesome. Dear Papa, yeah. So we're going to not beg my say, dear. That your way, dear, and okay. Oh, sir, some of me can. Or you bet me, I didn't say, Ebia. May in Penny Massam. That's when you start. We are dear, I was saying. Thank you, the way with your football in my papa and say, if you not question why I had any view, because a bit to me affect a bit to me affect you new system. I have a lung to kidney or heart, new base in and I may slowly put us in Ibia say, the family who dream say be out by Miss Rosa may yes, I didn't know him because the Bama class over tonight, and yet to say, though, and no more sorry, Madame Marcy. I mean, Kevin, and do I science of flow. I call lines, kidney, Mukra, minimal lines and baby and now. Yamishan, hello. Of the Yea. of Arabia or Gordia. Come up, pa. Na Omrajamwa, Oporizo, Mazubia, when you more didn't set to the concrete. Yet, nobody say, where Wofa escape bullets. Yamene, was a coffee room. Young I'm a former MP, Honorable Emmanuel Akosijanfi, Okukum, channel. I'm going to make a show of foreign for years or two and all for today. And I'm going to be yes, we are. I'm going to go to Nigeria is a Saudi Recombo, and every one way, over trouble already to be at all. His son says, the one to me where we are. I won't find the temperature at the weekend. I'm not paying more than I was in time. No good for working. Yankazam one check. Yankazam one legend of what to name more Yadia. And I love our fundament to the Biaba. Fonso. Oh, yeah, the right to watch me. Yamin Shlaupa on your case. Hello. Hello, Lumba. Yeah. Lumba offers Pizarro near Midwood King Cash. Mine Pizarro. I know of a back Young Koyanim. Our family chow, now my father, Queen of Queen, so Achama Contact Quia Boa, only Minia Moda, Minia Bamda, who can get here to buy. Omoton Tombert to Asia, Sabi, then they are simply Nipa, or move for 20 in Yago. Okay. Now, for a video issue of fire, awesome. Na ye papa no so no edu ba bi ofa nyanyema bia na study ready as I am wo so na ofa me fa blem no mo bia sanka branch o video ya ko video ama ka mansa ye bi an nkada mfanyini so ayahwi na ofa sabe we anya futu ma yes ana mabu na ye modern say omo de TikTok no be didi no
Ofanya dia bia na se fata se ko video de beto mansan ana ntete afidie no so. Tan sa dia we awaye wo hini mu a eti akire. Eti se ko ba se si ambanyufo frɛ wa nampo se panji bia wo se bi trade aso honhom a edi na chi na sa honhom no bufu na so okutia wo honhom a be na wo sa brantie wotime twa gyew ebi so woni bi te se de me amigina ha ya o eti ko ba sa wo be yeden ti wo fa mabuna na ye ba no yentwe bi na TikTok na masika bia na nso so sabi mpradu asa yemfa twini nyansa ento ho na mo ye dachi ofa Pizarro kinkes makao nyame shira Pizarro. Hello. Yes sir. Good evening, sir. Good evening, Wofa Lumba. Madam Yamiche, who program the cast asking for you. Yamiche, asking for you. Yango. Papena, the idea in a method say, a month for Cassandra, cameraman will train 1 yard dinner. Number say, so, it's a cameraman election. It's my cameraman can won't be a cameraman. Come to your cameraman. Yamisha. Hello. Good evening. Good evening, sir. On Apple me. Radia ya wonso. Ya mo ni juma pa. Oye, odo suma santima bi coach am kwata for Pristia. Me do wana no ase de ye request de won fa Kevin Blair studio ma on be cheche nyame bia. Nyame ade what a Friday what never ba. You don't aso juma pa. Papa na de ye de. Oya asefem kaka. Bible say wadi na on nya di na of ten. As we be woodry na what activity day na area the media several while go official say chima from TV the master aging be woodry them nyamade na mfata no them time we di ka won kwaje ho na erbon de wo man so ye na da from kwaje na mali de say man nti won nyame adwuma nyame shira pa. Hello Wofa Lumba ye la mo le adwuma adwuma dase. Diane don't think master about you run about. Run about to Sompa. Yay. Papa Raul. Can't go on the track of that friend. For Shannon, then my dear Boko, and our plan of Boko. If you make a mamma for Mono, just on the show, but they have got our thing. Papa anymore, so they're not going to Palapa. That is never your more chance like this. Then what about social media? You need problems, the media, those are the open for who get never jump 10. I am 10, you become a social media. Hello. Yes sir. Hello, ya fani Achisa. Lumba we dey na chill. What unia achi. Yeah. My bro, papa yayi sakra me de me wo e ka fa won nyina na se nyina na ye de be ya futu sabi imprediasa e da to yonko abodusem wo hwe ana woto na wo sere unim wo mkura abewura na oyesa na omawe minu ya we yakọ program bi yakọ aye bi ebisisa ne nipa no no nsada but ye hu ye no wonom apatasine mako meswa nworwe obi de camera to no so enesa brantie no wo boro edagotam eni tidi akoso ne di abrantie o de camera to no so no the best way onko papa no no ompa ne chew na ba bia wo post video no bi anso no on delete one claim free ni page aka no waka no to so no so benya nso so aso ni bi okay yeah that's pa hello good evening. Good evening. Wofa Lumba ndu asengregba ikudu e flo yila ase. Hobo ko de. Na mi ya dum mi papa ya mo ye pa. Ya de radi ase. Wofa Lumba la fedi na ri ho ya papa ata. Ko pe ni mo pa iti jompa o so asara o ti o dada iti ke. That is that you na ko se ni je ni mo mu ade ko ye de ko e fu. Ata yi mo ti jompa o de re de mo ya. Pata. When we put a Lumba, a village the dark club, and then I'm going to grab it. So now, come and go ahead and live. The good thing in the way I deal with it, whether you have the red or what you put in the oil. Lumba does a recommend you about it. Yamishra pa.
na onye okese last 2 callers na afi mede dwumadie ni nyina futu sem na si na afi yetima bawro. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir boss. Yes sir. Hello. Eba jodi ni be akase free. Okay, yango yanim. Yo Wofa Lumba yabada wa tena apo. So yabo wa baso ne bia wa kugura. Yan share to. Paduma yabo wa baso ki ba. Ya me kanete. Ya ta ba yi tege. Obi ti ya wa ni na. Dia yena ko na samno na ashino. Ana na tani amano. But you put it in here, you're kwatia. And Yana, what change camera tea, Papa is to know. Obi Numidia and Yonkukra, I dear betches of that of Lumba. The better say, Yano, on Pacho, one ability, what is at the end of what would be a Pania, which was the Uzi day, where you did. And Ma, I'm also to any year. I'm also that one popular for this. And here we are here, Toronto. But you are here of a new video at Rubiano, Undility. Now, I should be Wofa Lumba. What I was saying, anybody I would hear Bruno, Yamenka. Yamen come with some hopa. Baba Pani be out on chance when you I burn here on the near Sierra Baba, so you Hello. 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 Yes, sir. Only me last one. Udini baby aga sefi. Okay, young queen anyway. Yeah, yeah, don't. Yeah, yeah, young queen, young committee. You are wrong. Yeah, but good one and person of going from more back. And you're money to the man. Yeah, and yeah, I'm a president. And you move to the wood, Sompa FM. And young Taguma. You're not bound at any post. And not to what mine, and who to be at the radio. You hear that you and you are not put it. Who do you with a mobile? You go ahead, you are just and if I phone me, I said, the baby will be serving. If we are cabbage me, let me show you. I am a couple of Yami, Unshra on Sopa na on your case. What said in penny for any thing and no free. Ubi a chen again. But I wish I may not tell them what she see. Opa upon will be a tunica no quack, of fear you above. Opa says, me in ra. Na yen yet, Minumi and yen no maybe she be winning pa, or better come and see as well. Said Bombi try. Yea, papa. Say, Messi is here, and answer says, Dear, a man who quire and a walk with Dolba. And nothing that they be a chef, this year to say, or be a the US. Boys now, but no more. Where ye can ampa, you will be on shore, and I'm the carcass, what they can't be paying. And you are trying. I'll go to do a power. Aha! Now I heard any more, dear. Oh, into Barano. If you cry, I can say, you must have papa. If you cry on one ahead, that will be a chance me by yes, actually. If you want, it's charming, no family cotoso, or be presadeno. Oh, sector, mammy be one and another be. The none had a power of mammy and mamma George Ocasia. It is the Abasia can say, ye two for say. When you mother send you a number assassins who are Ghana, especially Ghana. I did be a one number to be a wood to be no Casa Biano, because, and then Guangana by Yenim will be near the phone, Cacre pet. We are even what channel they call. Yeah, because we are NQC, Yan Ray, no name group, and maybe and Captano. It's Jeremy. Yeah, aqua, Giabo from Carton, you could be drupe. You're watching and net a dosso pa, and summer watching and knee a Doreen Mitchell, who's over Medino. I didn't shout. O takwa this is here hedu medie Doreen Yaminshra na onhira wonia ono de betamfu ndi da bia mwe finidi Yaminshra mo no nyam kase ye kwa basisi a ye nkomra sisi na me ba cho we stranger in Jerusalem na say we stranger in Jerusalem a na wonnim say Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter
sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic, and then yampa, we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say, oh, be any who can't me say, a bus sciatica, the wabi woman was sayare. Now what mean emu alpha and omega? I will be 21st clinic, Ephraim. 21st clinic, any majuma. It is a wabim popesa sciatica yare and what sciatica yare and wahumua. Walk 21st clinic. Sciatica yare and mamin so mufi se bia what dino, edina yawade. Nanso yare na nya de sciatica edino sciatica yare no ne din no ede ba yare na eyewa enye de tiasiesa sciatica wotia na anu maame bi se sciatica no akosi agwoabo agika ho asem no me pese me de to me ba to e bi se din na ede na me se maame sciatica na din na ede o ba yare no enye de yare no yare bone yare eyewa na mo aye mobo yare yewo na ma wo paachia yare yewo wontimi ntina wo toso yare yewo wonante kakra bia na wachia yare yewo wontimi ne hukum na wontimi ne wo yire enna yare yewo wonam ho na wo so usisi yare yewo de bia na wo to ase tutu yare yewo de bia na wo semu tutu yare yewo na wanantu ebre yare yewo na wananti na wajiri hu baby enye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma bingum Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic 21st clinic sciatica no wo kwa abonti na wo nya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrase na ye nhyew na ye nya research mfa woni ehu de no e bia wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na ase e ya fa yi no to so mame 21st na so ati ase fa 21st na to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minimini ameka sa yare na fi usisi achi fa to ase na fa usem na fa wonantu na besi wo na ase na e kawo na e chu na ye wo je amo ye mobo ama se woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa se aka won kokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sa papa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua bebo ne nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsem aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sirem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se keka bia na emu ka wo de wotimi se enti bi etwen wo na se etwen wo sem ene wona nto me pa to sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ni mu no mo te ase no mo ye ne ye sam yare wo mo ye commandant eye pay setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homo sa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene homo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akukọ bati obuto nkosia so akukọ batan a obuto nkosia so ye pese ye ben o etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya da bi ye bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e ho ne wo se wo fi Achimota Mall e na eba ase wo furo soro akotantra hill no wo nsani fa so ho no a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amasama na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo wonsa bonkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye twiem ana mo Kumase e ha overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no e dan na wo mu no sa dan no a na 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu na techiman GN bank dan no ye kuram
ɛna nkranza yɛ ben children's park mu so amu watakwa yɛ ni roman stores ni di nhwani mu takuradifue afie kuma number 9 taxi station ɛno nso yɛ ginam brekum goso oboase eti ɛbɛyɛ simple amount ɛno nso wobɛfrɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa ewroimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankwa 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfuo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache Adi oy honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And you would jack a sepan and neck. You could debrail. A yama money mema. A yoku ni Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yama. Na. And you say I was saying me blamo we. Sweetie, maybe come on, mommy, I draw what does ye a yen chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can keep ye separate? Obie to me. I just attend for. One woman for down for. And if the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem the same Kwame again. Yes, mommy. The second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa. Why wouldn't he be late? Obeying later. Of course. Star 712 hash, star 712 hash. Yeah, you go be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From not the block, she be luckiest. Yeah, you go be luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame. Send your God down for boom. If you put it so would the coming of the son of man be. Wofa, is that his car? Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Glory to the heavens. 30th Women of Prayer a Kairos Conference a dual view we a 2025 edition in your way so kukra say ye young fish ye 5th year anniversary and until ye be show focus ye pa bra ni won pa ye ni tutu ye hu ye wonfo ni aso ensetwedium fo nyankofo ni wenyam efise oni ediri and until September boso me ne da to so adue no me 20th September and ajimadi no be koso anopa no pepe 9 a.m. near Shasie, a recoso, our Bethel Presby Church, our Tonsu Kumase. Asem Mpe that feed Medina so I am manifesting in God's glory. Main speaker, I evangelist, patience, the graft Wilberforce. Guest speaker, I Uriah Elino, Efe Almano, Nyankaneno. No dio Bridge Media, I will show FM and I Doom TV no. One of the two new words Medina say, Kroku Jesse, Roma Anchi, Sofumami Sarah, Minister set a champon, any Frida Boatin.
dwumadie no nipa esi ne so aye prophetess Nancy Owusia so upemu nchiremu bia no a frame 0540 103998 ana 0246878221 ana 0542234705 Wana metesa wo ba no se wo kɔ Canada. Woko suku. Na yesi ajapi aba no nso okɔ na nso ono de okɔyɛ adwuma. Mese amanfo akɔ no. Enya gro. Ya no ho na de won kɔ saa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akwa ama no ne de. Wo de obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so we go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa what they call say ya juma so what they call Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA and GMAT, they will assist you to write. Kumase Asafo Labor roundabout wa and crying Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055550067 and 0249 000448. Akọ yanimu a na yeko na yede akọ yatena se no na yatena se ye osisi brisie wo bi sisu asisi ni bio sasa sam kura ne ba wunti abrabo mu no men tena se mu obi nsisi ekai kura sam mi wuku adaba mi apagya hene nana metena se pa ma me yonko atwedi ampo abo no se mi ha nani ya jane bo no agro me ka fa mabeti aha nanka na nanom ntiase na obo ade ntiase na sikadwa ntiase ensi saa na me pesa me ka cho se wo sisi please obi sisi wa ayes sisi bi na sasabo nsam kura ne bawu yatena se no yatena se na nsan ntamu ne ye de beto monim ya papa ne monyamfo bi ba fie ha ana omna samu akura di ne ho adanse se wotene man temu mse no yitiri kama chezo pe life through enu nyame to nsafre nyame frɛ no ɛwɔ na dwumam a chese ono so koi de osie yoyo o mountains no ti asem ofie o ba fie ne o be ko so be ba so bo ne ade ka be ball no se moto e ball na chiri no o started so rusu ne side for the side ne sa be yi ne de Canada da nkura wo huna de kura ade tu ya ne me ya awra ho nti yesre manfo moa the said any expect ankosa and kakra yinya ye no am say 800 cedis 8 million nyame so ya adom so opade obekasem onim so preach gospel na awurade na behwe no ama ne obedie nti ye say ne ye bepa brepam na yato nsa afre no na afi ye de ade na ma nti ne na producer kokosachi edi ne mu kuruma ate megaphone we no de kese pa efe akono nso na yede kire Sompa Asem Mpe Nipa fo do aya moda na die no ebinie na yenu abema no so aba ye mana kwa aba na afi yede amano na dwumadi e wa akire no Sompa ede atwas papa bibia boko de Yakopa dumboko udini biem Sofu Matthew na Matthew nyoma donko Sofu Matthew na wo ka se wo hia machine bi nya sa na te eno kra ene nyame ayade Asem Mpe Nipa fo akomwa yetifo ama yenset maka megaphone ni mawa ene ye mo amadofo nyina hunu se omumwa kakra a omudua wo abrabum no esomfa so ni ede na wo kan che tifo se wonsa eka saade ya edin kan me de na se be ma otumfo nyankopon fi saade nyina me woni kase na de na se so ama Sompa mpanimfo enkora ane one wo mu nyina na de etoso miensa a etwatro na mesade edi kan ene Asem Mpe Nipa etiefo nyina okay mede entie ene na asiefo onyankopɔn tiasefo no ne nsam de ebire obi bia emme na manda obi bia se de Matthew 5:1 no ekan no ya ne mabruhunfo
na onyankopɔn so behu wɔn mɔbɔ saa ogidie sɛ baabi anyoe na baabi nso ayɛ den nanso nhyira mfiri wɔ sorosoro teasefoɔ onyankopɔn nsɛm mmerɛ obi biara a oyi 10 pesos mpo ɛde boa ɛma ɛnɛ me nso manya afidie a mekɔtoa nyame adwuma no a ɔde maa me so firi sɛ meka sɛ ɛwɔ mu sɛ program yɛabadeɛ nanso ɛnsi nyame adwuma kwan na saa nsɛmi nso wɔn nso maa wɔn ho kwan ɔkakra bi wɔn bɛtumi nti medeɛ mesra ne nkwatenten nkɔsoɔ yɛdie mpuntuo adeɛ bi a wɔn ahwere no deɛ ɔhyɛ amaama no ɔsoro ne asaseɛfo no ɔnhyɛ wɔn ma ɔma wɔn berɛ nyɛ kwada bɔtɔ bi a sika firi mu baeɛ adwuma biara nso a sika no firi mu baeɛ no yɛmɛsɛ twɛdi ampɔn sɛ wɔma nneɛma nyinaa nkɔ multiplication multiply deɛ ɔboro wɔn adwene ɛne wɔn te aseɛ so firi sɛ na mensusu saa na ayɛ saa na deɛ ɔmaa no yɛɛ saa ɔne twɛdi ampɔn na ɔno nso bɛyɛ deɛ kyɛn nsoɔ wɔ aberɛ a obiara nsusuo nso ama obiara maako ɛfiri sɛ ɔna wɔyɛ obiara na ɔnim sɛ deɛ obiara nso ɛyɛɛyɛ wɔno nso bɛnam so nso a ne pɛpɛɛpɛ sɛ deɛ onyuma siteɛ na menim yie na meka ne yie sɛ ɔberɛ nyɛ kwa yei ne deɛ mɛtumi de mama wɔnom aka akyɛ wɔn sɛ wɔnkɔ so ara ɛntɔnkɔ wɔ dwumadie so na ɛnam yei so ɛna ɛbɛma onyame anim onyam so ahyerɛ daakye anim onyam ɛkyɛ so mmienu nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ megyedi yie sɛ matiefoɔ nyinaa de akoma pa agye wo mpaebɔ yi na nyame mɛgyina wo die so de aka ne sɛ onipa bi a wɔdonate bie sɛ nifira yale ɛnyɛ dɛdeɛ awurade ma ne mpale ne fie amen na awurade mu ɔmo nso bi nhwɛ da na ɔmo hu ɔmo nnwuma pa ɛso mfa so na wobɛ ɔma mo asɔ adeɛ no mu ahwɛ wo nsa aka wo nsa nsom moma ne mfili ɛ na afei owia ohunu so ordinary we dey mu odupa o correct one pa we dey work say you ya de and goguma mo no ansom kakra na won we say ye de ade no ama no we no e fa battery and san so ye sa charge di ye pe sa mienu ma should be in case ugo prichia na ba bia be kwatiri modemfu twam ho no wa nya hwe a wo charge mpu no anto battery ni bi atimeko ne ma ko ye nso ade battery attach sebe ya light ne kwa betumi di aye saa na head up ma nti ahoma ade be charge no so no ka ho na afi so ne ye de sen ye kom no so ka ho tuduru fi a no apeni papa bi nsan gofa wo fa so no ton ne ma di no na wasum na afi aye ne sɛ de wo pɛso ye bia na nso atima try wo pɛso ne ngo so we mo ye na ono akasɛm we sɛ ye ne opɛ no a atu atima jaya ma we nyina ye time ajo o dia dabi ya yen sisi amon kasa na okona ama ankasa ye de ma na nye ye nyina ye ntie se wo so akwaji obi de enya na waji sika na dia fabre on kasa ne na ye nkonko ye ni ayin de ye mono mehu afilipa na wo no kokosati na menyi woni sa efe esrewa de se enam yesu man to speakers akese na eniema nkotote emfamam ena so fo panyin su wo fia ha on the oba na se hwehwemu na aba di eno ne wono de ye friend obi ni yam si yim na first exams no prophet Joseph Mensa Santasia nyinam no odi ni djuma yes wono odi ni djuma enti fuma no na ompro ni minim kakra na ye hwe se enti baba se si ano sisi anu wanya aduru kejeti a wonti no boketu emi hwese de oduru a niam abeko wanya aduru kejeti a nti yango ya ni so why aduma na wi waburu hons no betuma apirichi ekwan na wani muma ba bi ntana ye pon ya kosi ne poboko man ba bi ntana ani ji ekura wanya wade nim no aye okay otum se nyame asem no de oti ana na kuma ato ne yam nti nyame onhyira na onye okase na twen ye be pon sisi ana ya pe akwaje wa home wate nyame nka ho pa sana Asem Mpe Nipa idi djuma no eye dene ada ha ne ba na edi 400 years ko be mo akoma ato ye nsi nyame nku ye na onto nsam frɛ ye de a ye be mo ate asem de be ma won so kra ni age wa wo fie nso a wo so 1 cedi 50 pesos empo wo mbi no mesere awade nhyira
de to abrabɔ sɛ de papa yi so mu kasa wo sere no saa sede ne ntɔ ne wasefo so ntɔ no ma so ne hunu sɛ adɔyɛ yenye entu Kristo simbe kai wo dabonim na oyale ye da mpaso mpo no me awurade mehoa Psalm 41 nkoma edi no nyame nhyira mo na onye mo kase ye tena se nanse wa mu hu se nsem kase bi eba beto ye dwa so ya baba wo ye mobile money boy bi atimi aba ho aba bagini sika nyina ikobusa ye boy wadi obi sika fabulous say I me mpran no nti na mje ye me de nke no de me hyeda mfa ho to be honest enye papa ya ma beto so ma friend dada me giri se na ye ofuosu production na ye production ka me hu hia ze papa ne beba because so de ne twempro ne ntwempro na wo de ka eno ne yese fabra ne anye ne enko ye ba bi ehia no but na ya ye production na to se ye ba si ye se akra no so no opon sika na ya ginyi na wo di no kore asema wo ka ne wo di no kore ana so wo bibi odi si awofo o manya ya wie nti o se sa na meto aso nti no ye beto aso sa nti ne prophet Joseph Mensa abano on the oba no the Bible no ba hwem nti papa beba na case ni yedi kia ba hwem na ye hu se ababa yi boy ya no beto no ne twempna ana no ne twempna afi wi a sika no won ho ampa na afi ye hunu na yetimi akon akoyanim na yanim an yeko maame bibia boko de bibia boko de Pacho boko na no se ne afro say Abigail ofozo se ne so afro say Abigail no ana da so ye wudin Abigail go school Adventist senior high okay into classmate for show mo hunu ni pakuru sesi out here Abigail ko ense san ya aba e fan ba bi ugitum ye nto an case ni so anase lan hwehwemu ni nya aduma yan hwehwem di yan hwehwem okay me pedavem no na afi yakon akoyanim nya no akra na mpese mete ebe yese ebe hamba esa akwara jemge ebe hamba nti he na anya no kra na ye no kra medu ho ya papa nti ombe ba betena ase mo ma bi ya no ba betena ase na ya hunu ni ya ni emeko na afi ya toa ababa na de ne so wuzi skani nyina ya say 22,000 according to wo na no no metie bidin na nyame na mhosi nti manfiu wo say obefa bi wo kwatabusa wo say obefa bi ewo wo nchen ba according to no so nkom wo so de sende no na kolloke ba bi na emse eno ana emse esika no on sheda me fa bi wo ba bia okay ne papa ba be hwe side ne so nyina so ba adwuma mbetam wow de na hjem de koi ana wa na asende ma na aye Canada ho eno nso so ye be hwe asoso na afi yatimi akọ wanim ensesan ye bia ni ba bia nya wo kan ni ye fita nti eno aso ne yenko meji udi pa metawo chi den na aguma ni mase awu aguma ni mase producers mo metna se e free so omba ye case we ko no ma frɛ papa na akosi so diska na ba se na akosi na afi ye nto aso ye okay answer ebe ko so no me fa your telephone number no entu dwa ko wanim amanfo asoso ehia number ne pa mesra opi Asem Mpe Nipa se bi ana wo problem bi ana obi do afa kwan bi so konfo bi adaada obi agi osika kokofuo o ma me ewu agi ojapade saa ne mani nyina no ya de Asem Mpe Nipa yitu ho anamon eti mesra wo wachichi ni benche ya de ese wo ya na se number de betu dwa no fa saa number no anopa kokoroko no nsia ne ye wa ha wo de fa wasem bra aha ba yen tietien obi yen titi obi yen charge wa ha na mu yetu anamon akọ ba a nipa kro no a osisi wo no yetu anamon de a ho keska de wa na obetua ade amaye eti number no ye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 wonime sa number no na se wo fra kwaku wo de wo haw bia na wo de beba bia no ebetu ho anamo e de ama wo so wo wachichiri benche ya mesro so ba wo benya ba bi ada
ama ho so atimi ato ntimi srew bo modine to na mo ne bra na ba ye bebo ama so ha no eto atimi atwa kwaku ye nua bai di asem ne ba ye no ye boye ho modin efre abrante no e ma o ye se asem no nokre ye nua ba no sika no de ai waje na se de ye nua ba no ka se ebra wono eba ne nchen sika bi kura no ene wono ankasa ebebo mu efa sika ne fi ne nchen no ente saa na emom no ade a no won kran ene o ka kire ye nua ba ye se won send ni sika eti ye nua ba no tena fidie no ka se gogozaji no ye na anu de awudi ye ene ye o mo ba ko ye wadidi ye ene na me kan se me kan be si asem so ene asem me ne kan eti de o kan nyina na se kwaku yi o se ababa awai one na twempena na mpena o mo twen ye no enam se oba ne be ma twempena ai me ho atere me ti boa me na me so me hoto me anase me nya sika amada betua ene na kwaye saa ma sikatua na ye de ebe mu na emom enye se bia ne ho atere ne bia na se bia one no ye se de o ka se one ne ye adwuma ene bia on send sika no on send sika tie abo ne de e ya de a o sika no on ka se ontua ne nyame adoma wo se na o hwe se ne wo kasoa na oba obeba ha no ne abusua na betena se kwaku me ne ba be wie nkomo twetwen kwa no wo se de e na hi wo se de e na hi ye ne tan a ye nua ba ni ne maame frɛ na ɔmo mfa no maame ne se obebo dua aku no na eduabɔ no no so ofrisirem nti se maame ne se obebo dua ɔno dua ne ntimi nkono nti ne na hi kura na maame no se odi agora nya de se nne ɔkyena no obi afrɛ na ɔbɛfa biem na ye sompa de so onim ye boss ye ɔmona samoa ɛnu nti ɛna ɔse nyankopɔ ya adoma adwada ɔbɛba na afi ɔya ɔmatena se ne sika no obi tua de ama busua na ɔbɛtua de ama ɔmo kwaku na busa me ana saa na ɛteɛ obi do ka no sha afi kora bedu di enwe dwada nyame nhyira obi do ka no ka afi kora dance bu ebedu ma me obepagya mu na papa ntena se na afi ye nhwem ne ntimi nkonko ye ni Apostle Joseph Mensa na atena se no Santase pre and yes anyinam Santase anyinam na papa yi odi ne djuma na medifo nyame nam na so ye bi pa o ha na da o so the Bible hwehwem se ya na wa kire ne a eko ade akoye ne bi enye oba no afo wachi omfa wachi wo de afutu o ho de aka ho ene ye nua ba yi case ne ho baba wo ba ya boni nim ababa ye otuwe oso ye mu ba money be ma bi aduku na agire sika ye frɛ be ma na ne o kini na nya baba ne sompa eno de na nka nya asema mo de ne kampa wade atumtimi de kan na nka o se ye kon bada se de o ye nkomo ne se on ne twempren de te se bosia na oje ye de ba se ye hwese no on ne twempren ampa first one akodan chia ne ye sika no se ne ma no mbe so obetua na afinga egu bidim de amaye ti uba ya de wo no na baba wono ni ma blantie no o se a wonim no wo mobile money side wo se waba no ahead asem ne no agya nsesa wo sa anti wo mo se me wo baabi send me ba me de be ma wo eno na ye akofa kanaba wo boy no no wa ka hwenti na me bisa wo no a blantie ne friend say Adagni papa adagni eno ano no mami udi ni design akwapa no kwa form amia be gana tu no o se ni mobile money sika ko di abase ho na ya se ya ba sompa sompa abase ne mpana ne abigail embra me se ni fanya ne mpana no enko benku ten mire na dibem won twem pana anya ne mpana no aba ye hwe biem wo se odikan send bi ma no according to be ma no so wa send this scam na ne pin code bi na lock ye e na ama wontimi meyi ma no nti obo be ba be ya man ba according to ababa ne say wo send bi ma na ndi ayesa ba si na nkasa de o heda ba ne nchensi ya no ne ne consider dada ne ya wo send no mfa ma mo sa se ma from eda de ama one to an otam ne aka she case ni mu no eno de ko no ni ma de ko ntia wentimi kura ntie ma njire obi ano this can go ye boy no so se ntesa yen hwe se waba na dwuma ma heda be fa ni sika abra yen sende ma akwapa no kwa fa pese wo se abas waba biga adwuma mu ho aba be fa sika e wo sieve nim wo ba mo ni sieve nim emra me se ni fa omba ho ne mum abiga na sani sika ne ko ya
enko benkum 10 Sompa FM wabefa ni abige kan ye no kura cha ba se de yenko be akwaba no wafo falaso abi mame na afi yenko ye no abas we esrim ni ntimi no enko bunkum ntimi no enko nifa no ya de akwaba no kwafo abas se wa ben wo hye na wiase obi an ho aben chen no ye pese ehu sa abas o si bibia ntumi no bibi betumi na mra mesani fa bibia ntumi na enko benkum 10 me ba abas bia nche nyame ni banyame nhyira mbacho obekire wokira kwan bi na nka do number no so atudwa na obi so hia mo ase ya wetima frɛ okay kumasi krom ha de no asanta ase nyinem ɛyɛ first Jericho junction ɛdachina ɛyɛ benada ɛjuada na benada na me wo ho okay ɛchina me wo ho a me hwɛ nkrɔfo okay obi wo ho hwɛ ni free nkran ne ya masama stadium junction ɛyɛ countryside ho yɛ daya water and you share our share nkrɔfo okay the telephone number is near 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0545 0541 40 39 0541 40 39 Prophet Dr. Joseph Mensah yehwe nipa brabom ehwe ye nipa bu ha brabo ni nkoyi ma no nipa bu ha woni madwuma kwate so ye ye kire adwuma se wo adwuma ni adwuma we ni adwuma ye se wo ye obu ha ne die ye nsa no adwuma obu ha ne die ye nsa no adwuma obu ha ne die dwadi obu ha ne die ye dwadi yo nipa bu ha obi di dwane bi ntino no so di dwane bi enye na adwuma ni na obopini ya ye be kire oni na obu ha wo na mu obi ana no me bi na di na chi obu abeyiye bi na ha no obu ha bosom bi na di na chi ni na bible akwapa no kwapa bi ni na kire abra oni ye bi obu ha no ma jade ha no obu ha ne di ye duabo obi nsu de ye ntoma obi di ye sunsumu ade obi nsu de ye yalekan ni na de beda Prophet Dr. Joseph Mensah ya me be fa so nesa abrabo mabusa na ha ne ye no no watime hunu wanim na afi watime ako ade ako wanim upenkyire mu bi afa ne number na ye bobo ye ne frɛ o frɛ nyame ni pɛwra de be pagya ne nsa na onsusu wadi nkutum yanko the telephone number is near 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 na yankunko ya ni mpacho ohia na fa number na frɛ ubesi ahwa ha kwan wa konyame nipa wo santase enyinam ukɔ ha unsa beka na afa number ne frɛ ma direction no nyame hia sa abeni ye frɛ wa oba yintimi ye we ni se mire bi atwam na ye pene number pad na badwuma die so bra ye brɛ ye no nti ye se ye boa foforo bi so mo nsa kana afi yetimi ako de akoye nim nyame nhiro nipa bi a wotie na onye obi akase ye frɛ ko kuma me na o me na ye hunu ne nsori so asem so nko enti tenase owo me be tenase ai na wa won kasa bi die enti na aka so obo ndua duru so wa no abetena odin ya okaze die enti na aka so obo ndua ubadi obi di obaka wakofre obatan ade na afre obeme na ebi amsre wa oni se adwuma no enye media obi dia ngofa ka bi amle wadama si na wanye sa na aso bebodua mam bacho bibi aboko le pachan bacho fro say pacho your friend sister ya obaya obana enya asem pacho me bani abige obapa abige to so say wona e panyin abige na ye obapanyin mam ya nwon temana nsempui okay is it what say me ko 50 years na won kura say yenu abi oba be maka ho mami okay ye ko ye nim kura na ye jawo man ka bi de wan kwa nkaye abrante be bi ogina kese pa so on the scanning han kura so wosu be boni dua e ba no say na be wuram sisi ana ye den na ti si dua bo asam ne ba ye no esi yawada me ba na nka nchen kasa ne nyemu no e ba ko week na asem ne si ye no na mo ba mo no ba ne ye no wo so wo ko baby ti wo the scan be ma me na me dia to ne wo gi scan wo de ba
ti efi okro ti obi anim se sika no won ho ti meji a ti na week ni mu no bi am se abena ti kan e kofo na sika no wen o se bla na je se bla ben o se adwuma wula no am so okay so waje dia enye hwe kakra ne hwe suye na obi ma wadwuma na wo suye a ebedu me benkura be ya wo dia na me ka ase ti me ka ase na manka bibie bi me bena do na me si Ya Sompa ti fiada ana o papa o so okobo papa ma ne se bla na papa ne nso wa hu no da me de menim no bla na je sika ni nyina me sinti me menda no pa no papa ba no ti wati atama adiga akofa ba me yam dem te pram na me se bi asem o se mobile money sika ni nyina o se bla na ye fere na ba asem aje o so ye so je ni no mi busa anu no wose na papa danfo no na we papa danfo okay ti me menda na wo papa ne ko no wose ma frɛ no wose o diska ne ba anti me de na me ma ne frɛ no no ba yo papa danfo ni mu no okay eti wo frɛ no bla na amfa na me ye voice man se bla me sraw de me di kura edin akura no obi sika adwuma wura no me pese wona ne be ya basabasa bia se obi adwuma ma afoforo bia ti me sraw fe sika no me kasa be bre ma wa me no kasai ade a che Sunday me sa no kasai kasa bo de beba wo so da hospital na me se me sraw Sompa FM na me se me wo de ne be di me wa enka me mfa ti fe sika no o frɛ na wasɛm de ba won twa me so obi ma na de aba o frɛ na wasɛm yale me de sika na ba fa code mame mobile money code ade no kra twa na wode yade no sɛ ni kwankro fa so nya code ni nyina wasɛ no a change wonu ni di foforo na ato so ni nyina me nim ho asɛm ti me frɛ na won fa me frɛ na won fa na me sɛ me frɛ na sɛ won fa me frɛ won so me ka to sɛ me kɔ asɔre me ni ba bia me kɔ eti mi ni baby a me konte me sraw de me sraw wan me de papa we e na eso se fa akura ni sika le bre no ni yam fa man kasa ni adwuma wura na nkasa de ye 100 million and 20 million ka ho e na akrofo de anu mu de be send e no so ka ho na no na wo bag ni na obefa ma kama nu ma sem nyina na mka chense me bo udua so wan fa sika na ama eti bia nya me pesa de kasa e na ma me de kasa asem no okay na me de kan ya frɛ wa wo de me suma obi ma ne diska na ba mo fa number we ma me send ya sa no wada da yenya si mitimi busa sa wo de ba bia wo no chira me na me mada ko na ye ka kola David ma me ye ntokafo na ato akeka nti ntokafo no nipa bia wo so okeka nti waka da che be pen pomasi bre na eni ho ndi ebe yira ho no na amrepa mu no yeso wase mande obeba ye hwe nani mu ama afia na montuo bi ewo bia na yatu sheda na me ye bible ko afo mi ehunu ne yedi nachi no no ahunu se bibia tumisi wo wiase nti ma abonto yam edan se bo aso ndi beba me nyina ako akoya ni kwa kuni agosie nu asem aba no me yire na dibem yenkoya ni agwagwo hu se asem na no ye chance ka asem no so ne ge ya twempra so ne twempra nya no ho asem ye ka nya no ho asem ye ka waje atum se ampa waje aba nya no asem ye ka se nya ko pada o no ma pie se nya ne brana na me ka sa asem wi me se ba ma bia so no oba te na nsika da na ofa na no ne ka se fa wa wia na de a me kan se emfa sa yentwevu akwa no eye sa no ma na o ka sa nkrofo na wo na ya fro bajo mobile money me sika bia bedi wo hwe so ma me o ye sa nkrofo ni bia me wo so ni me ba me ni no me re picture me ni no e bia no ni me na me ni no bajo so ati ase ne mo ye kasa so a ye tu momone fo na ye tu akura so fo akoda yi na dwen an ho e bia e beka se e bia o di bibi na ye na no so timi ye adwuma because kwaku what you mobile money sika ye kan anya yo tete sika 200 something million o muntie ni ye sika ketwa enho asem na ye ka ena nipa ba betra ho ena o de enfa ne se wo customer no oba ho no no abaye no ena wo se ono na bowra yi sika no what wo wan ka we eti shua bibi kakra samre samini bigidi yese so bi baka pa ebi amini e baka so mpe kasa de batu be so suba di kakra etu ti ona so bi aba fe no ba fa ma mi ade untimi tiatia
na abrantie yi ede be nko ano honoma odi ye ntia wati mako usivum akobia yi usika 2 something million eko wankasa they say e ka say nya mbranu za wosre o ka so nko anu de wawie wuwie yo e ka say nya mbranu za wosre because wa wadi bi mo akasika no because according to enu che say nipa no fa sika na nchaw obaje eti shimu nhwe nyansa kakra ebe show man wo de nyabotre ebe semu amoye mobile money ni ade no wonya fast ke mama ma dwenye fast kakra nya bibia na ede ko hye so we de obobibi gu na no so ene sa de eti ebe sre abrante no so wotie ne abas asa wanwa no me don fa me na se ma ye se woni me mi ni no se woni me de a me de mi ni no se woni me nso de ande so se mi nti wo de sika me ba se woni me a oni ne huni no fa sika mara fine wa wia ubo wia mu se je so mpran no ade kwa de yenwe ampa de mpran no kwa de fa sika mara because wa be fa sika akura sika nya ne dia ono aba momon se wo ede no konya 2 something million ede yajuma ne papa nwa sika me bo ene wa bia ma no na wa ba na watimi akọ na yi makwa na wonso akwada wanti man anse bibia se me patro be yi sika wo ede be nkomo nkwa na no di ye ede be customer ko ede ti se o customers na da no nche se wo we customer o ko bi shop a na be bia ni sika wa ko bie na don sa da bi nya sa na ye customer mame mo adwen na ho shuku na mo kwa na dru me bia mo hwe fie nyansa kakra nka mo na mo nya de mo ye no na hwe ni ade kakra mi hu se so ye din dodo sanso nya din so de anene ho de wa feli na brantie tima baba san hwan wo de ho aba wenya obi bia na agya tum se ne baba no kwafo abeka ni agya tum na ye de na utimi kira de ase na si ye ana ye nka so bobibi gu ani so sa na de bia ye nka no e no be wem no yi sika titiska na na muodu nti na meka sa 220 million wa yi sika de ko ezika ketwa na oto na hwe na kwagu wo de hwe so se ene na wotwe da se da bet se the producers na kana ye vampa bontachi na environment sa ne picture wa ha the picture na wa ha no ye be sa de atoto so ne declare wanted because menye sure said wo de ababa we ba ko pe so adwuma wo ye sa na me hu afa so o meye bibi ma ye ne nsu ye ni mu se me ka asam de be ba me de aba ente sa de agwagu de wo kan ento asomo me ka se sai no de betum ama kurai ya blemu ne se me mpra no ente no de enti na me ka se no de nya issue no ga ya ka jina no de nya issue kwa se ne mpra no na se be bro wo ko na mpra no ya adwuma wo atam sika nya no wo ko fa sika nya akọ wajibi kwa kuma vansia ye kwa ko ye no mu betima ba wudam na so do ade nchira ba sima pe bi na afi akoko ye no mti no betimi abba wudam na do ade nchira ba 035404528 035404528 035404528 ubo pe ye sabe kana afi unzo so wetima ba so sana 0548 931 0548931931. Hello. Yes. Na ko yes business na me ka Asem Mpe mesa kanembe. Maya no. So ko be bi mu pa. O tin fa dem phobia. O ta ku ni na hu ni ti. O ni be twa tira dem hwa. O ni ko bu ti ga o de chama me ko te de na. O ni me he. Ala o ni kana o ni so ba sei. Da, ekasio maya ni bi. Boko no bi o ni ti bo for masa 24/7. Obi abi aduma ma wo. Unu ke ti mo. Change your friend, not among you. That's it. Hello. 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 Unifreeze ni yangu yenu. 03540 4528 03540 4528 03540 4528. Hello. Hello, good evening. Good evening, madam. I'm Basha from Shati because I'm free chrono. Chrono boko. Boko. Yanko yenu. Basha, Asem na mbaza megaka kana mo no nka mi ebi.
na obi won ma oba ho a de wo be sifa no wa me obi di mi sana wa re boss adamfo otumi be diska no bi na odi bi aba ono aka to bi di sika ba to ho se o fire adwuma ni hia ba abeje kodi ba bi send bi ma me na wa send bi ama no ebi wa no afre de aka no fadika ho send ma obi oba na odi bi ade odi abrew otumi ya tumi ba friend me boss no aka sa me fa ma no tumi be diska ni na se o boss se me meji se no abaje ma me no de na me boss on confirm me ya nya de se me de ma ana me so baby aska no guru suitcase ne o se tembi ama lock no safari shembotu tinya de se o ba ma be bi suitcase ama o se be first kan ko tieno mistake a enu ya ba iwaye ye na e won pa se ni sabeka nyame njira ya fasting ni bibu anu yankunko yanim. Hello. 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 Kwadabuza u machines no munko yana mu mfese. Sompa FM 555. Hello. Hello. Yes, I was. Hello. Obanimpa, good evening. 0355 40 45 28. 0355 40 45 28. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Kasa. Udini baby akasa free. Kasa. Hello. Hello. Okay. Yeah. Okay. Wofa Lumba. Nigeria. Ayere. Ahuri. Ni baby afone wo. Ahuri. Men Joshua management so. Men Joshua management so. But Joshua, o ya die. Ewrade ya die. Mo so mo se manu police ase mi get that problem. Amoti apo. Mami tell me I'm boss Padira hotel. I know say my father do no. Yeah. There was here pa nyo pa sempre what. Paddy man. Oh, you show my. Yes. You said the guy fine. Aba. You got some say anything, you have when now. Yeah. And then no, you tell me say put me pass it council head and it could be. Or do my thing at the Shania, the because I can be able to say. Oh, Nigeria ampa na do freeze in terms. Hello. Wofa. Yi. Wofa in your today. Bogo. And you are good one. I'm going to now. What for family do I have to listen? Or a woman's work. Nothing there. I'm going to say, when you school, I'm an pay. Come for that. I want to have that bus. It's called that. I'm the bus. We need to call you. After family, I look for today. And it's sure. That's a shame. You must be not go my pay for my go from my I didn't say I'm friend. Oh, you must call you, man. I'm probably after I'm a farm for this kind of first of blah. And that's the day. No, just send you. Or the mistake send you better why you or you know. And now I'm going to family and then the mistake for you. I don't say to them, move for I'm in two Cambola. Mabumfu. Sida Worship Center so for penny yesolepe on neighbor ebuakwa Kofodia no Bishop Abese Kwapo General Vestia no papa yi wo boy dwuma papa openya menkofo hunu awurade amene ye wo mumu a Bishop Abed Sechi Kwapon eka sa ankofo no nyame ni pe yesolepe ono na eba ye the birthday kenchenche ko yakwa num yanko yanima
birthday change bi koso ene a chese birthday we kwaku we dem ya no ofase e friend Jessica okay our Germany okay and na wo da kese pa mo ofase nyankopon entrene shim ofase bi a hodwo no wade enso ai nti ne papa free atimatim ha ya nti Jessica wa wo de hye wa wofa wade nyina wo mnasam wa me ana mewe hye happy birthday and Sompa for ne Sompa TV obi bia nyankopon nye okese wonhwe osuye wo ne oba wa wo no ene ukun ni wabusu nyina bi nkan Jessica yema happy birthday happy birthday to you Jessica radin shira wontele wa hye monye okese ade bia wonsa kana setrema abe okay wa brabo mu no se ye papa nko awrade mfa nchew na enema ntimi nkotote emfa emmaw ye kwakoya nim kwantabisa Isaac boy ya chidom ne sana kokoseti frecha enso boy ya chidom ne MC aho Kevin yata azuka onso boy ya chidom madimadi no ekotote pa Doreen so ohwe program no pa nyame onhyira na onhyira unia wata anso so onye munyina mo kase ya dijumadi ne besia nyame pa kina ofosuo be ma 19 fosuo obagina dwana wo fanso so ma beta na chi amana yefe nti mpacho enye afidie ne mfiri a ne aka chi ne doso yakara mo bye